салом алайкум дӯстони азиз, бо шумо Иброз ТВ ва ман имрӯз мехостам ба шумо нишон диҳам ки чӣ тавр дар Майнкрафт мағоза сохтаам. Ва дӯстон, чунки ки дидесоед аз они ман ана ин хел карта ба ман ана ин хел баромадги карта ана ин хел храм ба ман пайдо шуд. Ва дӯстон, агар ин хел храм ба шумо маъқул шуда бошад, пас дар комментария нависед. Ман дар видеои дигарам ана чӣ тавр ана ин хел храм кунем, сохтани ана ин хел храмро нишон медиҳам дӯстони азиз. Ва мо мегузарем ба видеои худамон. барои видео ман сохтам ба мо блокҳо лозим меояд. Ман блокҳоро гирифтам, чӣ ки дидед, ва мо месозем. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. ва акнун чӣ ки дидед, мо қариб тамом кардем сохтанашро. Аввал хонаашро месозем, яъне худи мағозаро месозем, худи магазинро. Ва ана ин хел ҳозир хонача ана ин хел блок ҳар як фурӯшандаҳо метавонанд ки хонаи худро доранд ана ин хел. Ва блокҳоро аз боло маҳкам мекунем. ва мо бели стеклоро мегирем, яъне стеклои сафед, яъне тирезаи сафедро мегирем, дар инҷо мемонем. шумо метавонед мағозаи худро чӣ хел ки хоҳед, ан хел созидани магазини худро чӣ хел ки хоҳед ҳамон хел месозед. хоҳед ки дар ҳамн дар берун ё ин ки бар дигар хел блокро истифода баред. Ман блоки сафедро истифода бурдам, барои ин ки блоки сафед барои магазин хеле хуб аст, хеле рост меояд. ва метавонем ки дар пушти мағоза, яъне дар даруни мағоза, дар пушти фурӯшанда метавонем ки ана ин хел сандуқҳоро монем, чунки сандуқҳо метавонанд ки ба муҳофизат баранд, бовар кунанд одамҳоро. ва дӯстон, мо дар ана ин акавалниро мемонем ва дар инҷо мағоза чизе ки мехоҳем менависем. Ман магазинию фурӯшанда ё ин ки ягон чиз менависам, ман фурӯшанда менависам. дӯстон, шумо метавонед ки мағоза нависед, магазин нависед, чӣ ки хоҳед менависед. ва инро мегирем, дар инҷо мемонем, чӣ ки дидед, дар болои сараш фурӯшанда несаги аст. ва дар инҷо бошад мо ҳозир рамкаро мемонем ва табличкаро мегирем. Табличка барои он ки мо метавонем фаҳмем ки ин фурӯшанда чӣ мефурӯшад. ва чӣ ки дидем, гнилни плот ва золотаро бо алмаз алиж мекунад, яъне ки мо золота мебарем, яъне 8 та золота мебарем ва 1 та алмаз мегирем. яъне ки пул дар инҷо золото аст ва ҳар хел мешавад. баъзан изумруд мешавад, баъзан тилло мешавад, баъзан ҳар хел чизҳо мешавад. ва мо золота баробарди изумруд, яъне ки бо ёрии золота метавонем ки изумрудро гирем. ва як бор дигар ана ин хел месозем. чӣ хел ки дидед, дӯстон, мо дутои дигар ана ин хел мағоза сохтем ва ҳозир дар ин мағоза сандуқҳоро мемонем. Дар ин мағоза аз инҷо мебароем, дар инҷо маҳкам мекунем инҷоро бо забор. ва дар инҷо мо яъне хушрӯ мекунем, яъне ки фаҳманд ки дар инҷо мағоза аст. Бо ёрии изумруд метавонем ки чизҳоро алиш кунем ё чизҳоро хирем, яъне изумруд хирем ё чизи дигар. ва чӣ ки дидед, бо ёрии сеи изумруд метавонем ки як доштани, яъне ки шим гирем. бурук мегӯянд, шин мегӯянд, броня короче мегирем. ва дар инҷо табличкаро мемонем. дар табличка менависем ки 12 кожа ва 1 изумруд ва 3 изумруд бо шим баробар аст ба шим, яъне ки бо 3 изумруд метавонем ки шим харем. ва дар инҷо бошад тилло, яъне ки заргар, метавонем ки дар он заргар нависем. ва дар ин бошад изумрудро мемонем. ин бошад хӯрок, яъне ки хӯрок мефурӯшад. дар инҷо хӯрок менависем.
واو دوستان عزیز در اینجا باشن ما زرگر بنویسیم، یعنی که تلو فروش زرگر یا اون چیز دیگر، یعنی بنویسیم زرگر و در اینجا نکوال رو میمونیم و در اینجا ازم رو دامون میمونیم و چیزی که بخوایم بنویسیم. من مغازه نویسم چیکار که دستور میتونم که همه میفهمن که در اینجا مغازه است، اینجا یعنی که مغازه است و برای اینجا میبینید. اگر شما بخواید با دوستانتون همین خیلی بازی کنید میتونید که همین خیلی استفاده برید دوستان و مغازه کنید، خودتون مغازه چی شوید و با اونها فروشید، با یاری تیلو در ویژوانی باز کنید و فروشید. اما красный глина رو میگیریم، یعنی глина سرخ رو میگیریم تا که خشک کنید و شما چیکار که گفتم میتونید که اون رو خشک نکنید، تنها هم دو فروشنده را سوزید یا یک چیز دیگر را، ولی برای اینکه خشک مغازه ما خشک باشه ما میتونیم که با یاری هر خیلی گونه بلاک استفاده بریم. در اینجا باز میمونیم تابلوچه را، در اینجا باز زرگر می‌نویسیم و این خیلی مغازه ما مغازه رو ساختیم. برای خشک شدن اون ما این خیلی بلاک رو استفاده می‌بریم تا که خشک شود. و بالای اون رو هم این خیلی محکم می‌کنیم و دوستان این خیلی مغازه به ما پیدا شد، یعنی که ما تونستیم که این خیلی مغازه رو سازیم دوستان عزیز. و اگر این خیلی ویدیو ها با شما معقول شده باشه پس لایک مونید، در کامنتار نویسید، ما با شما دوستان حتما در کامنتار شما جواب نویسیم و یکون جاش نفهمو شد یا یکون جای دیگرش رو نفهمیدید با ما میتونید که در کامنتار نویسید، ما با شما با سوال های شما جواب نویسید دوستان عزیز. و چیکار که در سر شبیه ویدیو گفته بودم این خیلی خرم پیدا شد با ما که ما میتونیم که این خیلی تیلاها رو گیریم و میکفند دوستان عزیز. ممکن این رو شما ندانید یا این که دانید دوستان عزیز. اگر شما خواهید که این خیلی خرمدار باشید میتونید که در کامنتار نویسید، من حتما ویدیو رو برای شما میسازم. این ویدیو ناخوش شد، یعنی که این خرم ناخوش شد و من تصمیم گرفتم که در اینجا این مغازه رو سازم.